basha mukwesharinga enshonga nibenda oltino rukorwe oltino cyo tugambaho hati yo murembo rambara wanozo mbichwe kanka Katete Nyamitanga nebinde bicoke bijeherire za isingiro oyino kubanza kwetorora oltino rangaro mwenda kwato gwisingiro omwanyo gwano rebe nyuma yanje n'abarinzi bobusinje bija gukora ki okureba ngutine kinchone cyanje kwa kandi omwanyo gunyenda twache bamumbebe mbeza bayikiraho na n'abashubuzi bonje kutugambera enshonga eroho nenki oguno mwami Kajubi omumbebe mbezi bebyange binyenda shobore nece kugenda omisho webale mnonga ndi kansala w'omwanyo ogu kandi ndi ya division ya Mbara City South otindoru bakarukingo mukwa munana bakarukingo kwa kana bakaba barigiro just mbaho kibiri ezakubirizwa nzikora repair abantu bakora cyo bakarabaho bakingo rukingo otin so for 7 months now abantu bari mbabona izuka rukingo otindo bakarukinga haheza kugwa yentinde ndizibiri ezikwambuka Katete olwakanye ite no lwataso bridge hata ntindisa tuzone zibenza mutye abantu zone gakora ki then ekikuru mnoke kikutusasa no kujantaha government ekatoa 500 million meya tugambira 500 million twagamba abantu bakate mukikane ebyo ryo no hurebyo bilioni birugombarizo bobusinje enshonga noltindo ekyo niyo enshonga noltindo nibashaba ikikwasiro konja kubahwera abarenzi bobusinje bari bagezaho gukora cy'ubasika obebembire aba FFU ejenyo ogwe no mwami Mitoma Watch hapo. Run. Stop there. Enshonga noltindo. Enshonga noltindo. Enshonga bachita withdraw kujaba nzibo businje abana bagezaho kutatanisa abantu obundi bataka akora kibashime kubana bakora konka abebembeza bikwasireho abantu reba twaza aleve ya higuru ntireba city council bebembire omurodi mayor Robert Mugabe Kachebezi eji nimbara city south eri kwebembera omunyishenjero mwine mpaka enshonga eri altindo ndukonja kuhereza ebyo ne bikufa omwanyo ogu millions ntureba akiro kanyongere kwikirira bamwe ombatura bonje kutugambera enshonga twareba omumbebembezi b'obusiramu na munonga omushangeki atugambira amazina gawe enshonga webare munonga amazina ni Imam Adam Abbas ndio mwebembezi b'obusiramu mu kichwekeki nareba cyatwataho ni twenka babembezi bedini abantu ba Katete ne bafa kubi abantu ba Katete business zikafa Katete rinketa kirishweka Uganda nshabango abantu barujeyo shaba bebembezi barujeyo weshinisa Kachebeza ho shitami mwije mukorera abantu abo rutindo ruyare tumukagambira abantu kwa munana konka mukanga korera abantu rutindo so ekintu reba cyarenga abantu bafa kubi abantu bacine cyo kurya business zikacinga amaduka gacinga ruyare abantu ba Katete twantu bashaba tukubeshengereza turyaha kora kavuyo ningaci konka turyaha abo freedom of expression kore kanshemerirwe na nembere zikugenda mumi enshonga noltindo twantureba hanga hari side ndijo ntureba abashuzi batari bamwe na bamwe akwa ntureba bina maduka binaba mahoteli abavuji ba boda omwanyo no wasa kwebuza abachi otakureba kiruka na jete motoka emotoka zo zikazibirwa amezi tubaramushanje ejo kumanisa woine motoka cyo ino kubanza gukora abo kuba camera person wanje yatore Kaltindo kareba oltindo karotegerezaje oltindo rubakaltamu emichingo ejo etakwikirizwa motoka korabaho okubanza bakabanza bashoza sente city council sente za renjo milioni 20 kombe kabya ebiti emhango yakwene chinga motoka empango nkafuso nebindo butaraba oltindo konka banyuma abwe byabiroho ebintu bibatiraho bikagwa bija batahebyo okukinjira emotoka ezindi zona korabaho ate omwanyo nharaba aba boda ekikumanisa abashubuzi na munonga abemshubure ejempango nalebete ba offloaders abine nkobuhungo mbwinji abine seminto mbwinji nkibatwarira kasente kinji okureba ngo bakosa omuhando ogu ekibali no bashabana bashabi kikwasireho okureba ngo babahwera
olutindo barukora hariho izo barumwe mukanse wixinki shatine nyuma bakongera kushaba city council cyanci basika abashubuzi bo bonka bekwate bekora olutindo konka okugira byarugiremu enchiko zikahendereraho amazina gawe na amazina nye kiza James nkenso nye chairman wo mwanya gwa boda stage arugura hariya bakasitoma bitu nabo kora business tubacu basakurya abwensonga yortindoru abakazi tubacu zaraje abo kubetoroza Nyamitanga je kerso tukatere kuza university tuwacu basakuyikayo kwe twabavuga tukabarabya Nyamitanga no twaro mukazaza ro misogitu hato yebuza gwatusigoye ingoni abinji bona mboza kachebezi ko kachebezi nyoni mata ine songa abwici ekisonga ne yitu nkita abanya-Uganda tukachebezi tayine musango nogo nagumwe omusata nche kwesereka abo gambe bigamo nabuhura mboza kachebezi konka nyonka chairman wa boda stage aruguru na umwanya gona gubarumu wachereba ningamanduyi bakora rutindo abakazi babara byoje zanake champion seskwiza zisyaje obutumwa bwabo enshongani zezo bakora rutindo abacyana munonga ambulance yagamashonge bikwatine byamagara abantu bone kurabaho twatungo ndijo chairman wa boda na munonga twantureba side je akatete nawe ntwenda anje kutugambira ebigambo bitarimwe na bimwe ntureba abarinzi bo busingi nabone bongera kwirira hihi okureba ngo bayanja kwiriza hare abantaba chairman twantureba side area ntureba abana bashubuzi ebintu byabo biri aha display nani ngamba display nimba nimanyisa iwo mureba kubana arabaho oyine kuzaho kareba ikintu wazagura konka okurja numbers umutaka abasa kuraba abo kuba abantu ni bake twantureba kame paso wanje no wasa kumpereza achanchiri antureba mwami mitoma nwayebembere mu FFU na munonga nwadumire ecwekeki bari bagezaho konja kwikahihi abatura bonje kubagamba n'icyo kugenda mu misho babashoborere enshonga n'urutindo abatura bagira ngo rakeza amezi mushanje bakubaraganza nibagira ngo obwire bubire bwinji tubakikora Mbera yanche zamani aniyo nindeba hati ejo nimbarra ahindu futura ati thingma bisinsi no kwara akora bwo kuba natsubuko kwe katete ngwenu byatushobera kare konka ngwenu turi kuza omu breaking news abo cyenje no misho muri katete okwesharinga ha wortindo twatwine omjeni witu omuchara Dorothy Mutabazi twaturi aha divorce eruzuru kuraka kubaho ngashabana batabarukushwerana okuraka kumanyisa abana batari manyisa myeto ndingumanyisa babazarwa nibarakafutana haza twaturiye nterebe bizubu aho birukuruga yatore ko musinje yatore kabashweri nembaguma bari mu lifestyle yo kugira ngo they are still youth then twatwari bana kugira ngo akasente mbahikayo bashanga mbateka ngo okwishe bo kwinesente ano musigazi nkwashime kuba inesente kandi kwa kwambatanga bari munonga mukoruche yoko kandi mbwenu twatwahika hati ahari ignorance ningashi okutahanwa barukuza kutaha omubushwere obushwere n'ekintu ekyotine kutahisamu
akaharura ngo kuba kutugambira konka mbwenu ninyenda kwiga kugira ngo amakanisa na n'ibindi n'abazire n'abanyabuzare tongere ahakana eminyeto yitu yabanetaho mbushwere munonga akire karingwa ari uwo chesrota premarital counseling yes premarital counseling kushtamisa bakakugira ngo ekintu cyoriyo notahamu ticho kukoma nyencha kare ekintu cyoriyo notahamu ticho kukoma emyaka 5 mmisho ekintu cyoriyo notahamu it is a life nicho butwire bwona mbwena abana baitu naragati kata eyatura nakorra aija omushanga yarga Makerere University within a period of 1 month barangira ngo twaza kushwerana ekanisa nayo ebacira ebakansoringa hebero bishatu etumutaho mbushwere abashweri nabo bataho maka batamanyire bigenderwa byo musingi gweka batamanyire bigenderwa byo bushwere hata n'umurimo w'ekanisa kwane yo ya counseling abantu aba ekanisa buri jone counseling na hatubone ba counseling konka nobwire buke buguka ne counseling emirundi eshatu then abomuka shwenkazi washtamso mushiki wawe wamanyo oku ayetebekanisizo omushija we iwe mushija we washitamana na shwento na banyokoromi bakutebekanisa kumanya oku oratwara zo mukazi wawe tubatunga bwirobo tubakubutunga mwikirize ngo tubarukubutunga hazo batarukubutunga nubwo buretire mihondano yo makana no kutana hata bana bakuba kuba batagambirwe When you can you never need to maka Reverend Johnson Hator Bishop, yes, no Kazu ever constance. We to West Machine, yes. Bastams but no Shisha one. But wages. When to come to Ajamo, Emmanuel Neja. The camera, and Kubiram to Grandpa Kajan Stukondan. Emmanuel Nejan Sakwan Chirebo conflict resolutions. Kwanka, Mujurokumaye, Okumaye Goshor. Yes. When I get a key to Bakatwara, to Stagambabici, to Basagambabici. Now, what your ignorance, Ninga Shokubra Khanwa, Baruta home shwere, each intention Tirabana Vitu, Batamanya, Okuba. Kubasako vakaminga ebizubu ebirukubashango makoko enshonga ya katano tuineshi turukweta unrealistic expectations ningashi ebigenderwa ebitakubasa kwikirizubwe hazito turukuteka tukatera tosi tukareba ukashaka bishakwa kubaho omushiki nateka ngo byashwerwa buri kimwe cyabo echabe iratina ryo mwishiki hati yachitunga kwarabe irata kuvuga motoka hati yachitunga kwarabe ire nabyamo mukatanda kasingo hati yazo mazongoto kama tsase mbwene hatabishiki nabashija nabaje ati obo nabona mukazi kundabe mbire nindiye kubi hati naza kuryaje kandi obwo atakumanya ngo byo kurya nubayine ko bitangahi ameza omojo nagira ati obo nashwero mukazi nangwa owabona abagiga wakwija yashwero mu kika cy'abatungi ajya tato obo nashwera omukikeki baza kundondera umurimo baza kumpa ebintu baza gukora buri kimwe mbwenu naza kuvuga motoka nungi ahubwo nishwero mbakam which is not the case exactly because tinu kamya nshozara naija kugura Land Cruiser abakubigura no bake nababigura umwe bari maintain mbwenu deka expecting yes deka kuteka tekero mu kintu ekiri impossible iwe kunde cyo cywashangaho ni wogire cyawe cywataho I get it mbwenu kandi kindi nibe nangu bishikizwe jubajuba tabakuchana time aho ushanga nabuze mushije ati ngizirenda none nze ahari boda kandi hati nyonkanye harwakambire bonanye hati nyo my sister omukuru kuyashwiro kuyabe naza kuzara kuyazira umwana we wo mojo first born we iba yaza heri yamugura
motoka ya Land Cruiser yamukoze icumuruza cyo kumwebaza ngo yamuzaromuje yes nanye nkanye tukonka nanye kundazari nanye nubije kuchimba yego bambe ngo ncarte nyine cyo natuke bakanyebaza tugenda no kwendera uko bose Bakanyebaza. akire kitu ngwene hati ka jenzere tuyine chindi mukabishatse byamuhera tuyine chindi ekiturukweta fuba communication skills abashweri naba tubari kuhurizanaje abo kwa benji tubari kuturana hamwe na distance marriages nazo ziresere bizubu abashweri naba tubari kutura hamwe mwene kandi tubari kugamba hamwe kuba kuza WhatsApp omushija nagambana na bari abandi omukazi nawe naterana nogu nawe bari ya WhatsApp nabagambira buri yome tagamba na mugenzi echo kireta loneliness echo kireta okuburabura kireta obutakundana then haro if ni impererukana mbwenu mwanda fikiriza kamba gambira mafu niza garuka ngaruka abo ko mwante when echaham heru influence of social media ako karasemwe when muktuye mpuruzana erezerebizu social media harumna pornography kandi abana abantu barebe bishano by'abantu bakushira nabajire bishabakoze buri kimwe bagira expectations ateka no mukowe naza kutayo bari yabahabishana ateka nk'umugazi naza kubakoze nkori y'umujungu wiyareba bishane influence ejo ya social media harimo za WhatsApp harimo Facebook harimo Twitter eba kurebaho arho aba Nigeria twahendera oshanga omwana abana nabachiruza real life bagiteko fiction manya movies nyingi ni fiction ayino tubakumanga byo muyezo omuchara Jonathan bagamba hwebyo konka ni mbashaba ngo kintu ekitite mamani nanye nazagambira mwahure abana bitutongere kuba kansolingira kimwe ahabo kuba beine kuguma mu maka then tukabasa kugumyaho neza okay mutsasire omujenyi bitwa umuco bugufu bitu bya katete bya bakari naho byata nkanza kumugarura nkabutosho kwatwereza kireke mbwene cyo mutsasire katumure ntuza kuba tujana bisensi na hanyumaho aha muhero Mshana no mpira ya kuhereza Listen MC ya kwa sana Blackbanks ya gutera omwiga gwa habo ogu no mupira kaisha mbembe manyachigwi washeleri turana n'abagoda umurimba rashita Independence Day ebiro mwenda October ahachayi Group High School omupira ogu guhagirwa ba DBK abari gukorera amateka crash UST na yoga kureba zona abari kushangwa Ikabare Road abakabiki Greek abahamirwa kitogore cya NBS na URA okama kwendo magara kitunja duke kuri hihi amwe n'abatu mushime mu motorcycles abari kushangwa amahembe gete abari mall abari kuguza speech za cash amwe na loan na sprayers
kana pichipichi yona aine warranty y'umwaka. Abambara Tiles abaraguza no kushubura tiles z'emiringo yona hamwe na za Goodwill abarashangwa Bishop Will Street Asia Nam Restaurant aba Cool Sounds abine sound ya telebishayi hamwe na screens empango ya mikoro yona barashangwa kera omulimbarara ompiro gwa kugwerebera butunu ha TV West nabwanyuma after party za The Keo Band Restaurant abino bohereza bwa barane hotel nunji munonga barashangwa ina Pride House Mbarara City. Twegiteho aha programu yareba hindujire ahituruko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe. Sona benire bantu kanitegatika ngo uza kushwera nabaza kubana ngako mwikuru ayike mwani in expectations zina binini kokana amawana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja okutina hanga. Natabantu tayayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga eche barakwenda. Ituntu twatugamba urungereza. Mazima. Excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana hurire headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yahayoruga. Very good for. Yega. Enshonga y'Urutindo yayikankai abwagine bihebi kubashasha amazina gaho n'enshonga yawo amazina niraka ni Mayiko tuyino kushasha kwa mani kushanga hali abantu murateka ibisiko mu muhanda rufuyo nere haliya mukoro Urutindo amatakaye kufa kuriho enshonga n'Urutindo abavuji ba bodaboda twine binjo mwanyogu ezatubashiramo bitakora enshonga n'Urutindo Kachebeza katsurwa zango Urutindo naza kurukoro kwa manana nkabandi ya White House yatujango naza kurukoro kwa manana ona hata katugambiro kwa manana ko mwako kwiza ningo ngaheje nkora tukugenda karabata kubasa arige wazabo kubasa kutukora katete tukabakorrachi amazina gaho niste katebusha oguruba mweta mu muzima no mangu turuhire etarakera aberire agambe abereke etarakera aberire abo kuba twaruhano Urutindo rwaturusya cyarenga numerabansi bamuta ukora abansi bamu hati noreba emotoka hariya tuzakirabo business zitu katete zona zifire ahabwo Urutindo ona mazima atatugirire mbabazi ninga kabereka kararuhire amuheru ko kugira kabaho ecamani no kureta ecamani ohuririwe sebo ecamani no kureta emundu rero bakatinise kibuga twaruha Kachebezi kororuhire obirugaho enshonga n'Urutindo ebe nebitekateko byabatura aho muri Murambara kajonje kutunga abande amazina n'umugume Edison ndukora mbara Urutindo rwaturusya ati kunotekateka ngwenzure katanu ko kwa munana hata abantu kubatakufa etara yerire erarre kimwe batabanda bakubasa twatunga aba motoka umwanya unasa kureba aba konka ina aba motoka abinosho itwe ntuteka mu mutwaro kutwarambara ati nteka mu mitwaro esatu twetorora emotoka ntuziko mutawuni okwetorora nkayi Nyamitanga Kachebezi arugaho Wilson tumwinaga ruke akwate kisanja cyeyi enshongezi amazina gaho haji amazina nibanyetaho narebo Hasani kandi twino busasa abantu mwe twina busasa abantu bakatete parking tuzacikora hoteli abantu bakazinga bagenda amazu abantu bakafurukamo tokubano pangisezo yemtwara 25 oketorora Nyamutango kanywe mtwarena okaguma mu nzu yaje okwezi ni miliyoni 120 Mbarara City South kuturabe twine bategechi amazu magargo bahenze record Urutindo rwo kubanza kusanga rokoransi ukasanga ndibaza kucingwa omyezerengere 5 omu Uganda yona bahenzere record mbwenu abategeki Mbarara City South Toronto babuza kitwa babaru ababaterira karuru
murinkayi kandi kumurabe muremerwe bantumwe tumugenda ecyakabiri ekibuzo cyanje ni kibuza abantu abtwaterira karuru mwabana mureba tumukubaza kutukorora rutindo abweje mutakutwikiriza mukatwereza permission tukesoroza siringi 10 orwatano ikubanga nito twino busasi imo mwine capability yo kuvuga motoka muketoranya mutanga kubanga muri amazi tagabusha konkitwe abakora 10 abakora rwatano ntureba tunyigirwe ntureba tsobirwe enako tuberire naku twakino busente bwo kwera abana barje no masomero o business bwagwa mwetu antu basaba mutuma murunzi baseba kamba tetere namazu mwiroko ezo nenshonga z'abatura katugende turonde aha mucyara kazi turi omurembo rwa Katete ensonga n'otindo rero noreba mu mahanda kugira ngo habaho jamu nari habaho ki konka no kwesharinga ensonga n'otindo aside yanje ko kureba ensonga n'olutindo nyenda tuganire na bamwe na munonga abacyara mama oguyati na kamera konganye nyenda tuganire na bamwe abacyara nare abashubuzi omure wa TV West atwaturi omurembo rwagati rwa Katete konka tuyontongera katushume arutindo orukugambwaho iwo murebi oyenje kumanya orutindo cyontugambaho nroru kazo mukahumuro kachi Mukuru nk'embaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shobutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shobutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikominina ashatu nishatu Shanju not TV West nehinda binchi nibambuza ebibuzo okushaba no kuhimbisa nicyo twebembeza burkire ubwo turi kusima ruhanga ahawe cyonco cy'amagara agatwire Burisande shashatu zakasheshe aha program yandi ya Musimanta nituba twimira abahereza ba Mukama abari kwiza umuyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kubana batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo Let me be your commando. I can fight all your battles.
amakuru entaranta ebikusheshamura byokushemeza omba celebrities bawe abeshongozi hamwe n'abanyakatemba omupuroguramu omuneneserezo otaferwa orwo kubanza okushya orwa katano shayi 11 z'omwabazyo okushasha emwezi ekirenga bazana omuneneserezo a TV West obwoine Listen MC n'abatayi be. Baby, you're the only one now. Hey, boda man. Tokurana baba wana ngumurya bakabi. Ayizo barya independence ninye ndabe ndiyo mugora. Orandabye ho mupira. Yo mwana, orandabye ho mupira, orandabye ho mupira boda murya bakabi. Izo barya independence ninye ndabe nzuru ningamba gora. Kwe oguno mupira kaisha mbembe manyachivwi washeleri turana n'abagodagoda umurimba rashita independence day ebiro mwenda October ahachayi group high school twegiteho aha programu yareba hindijire ayiturwa bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe iyo nabenire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba nanga ko mwikuru ayineke mwani in expectations zina binini mukana abawana ekeriyo kujya ngo ushwe musheja okutina rahanga Nitubantu tayayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga eche barakwenda. Itu twatugamba Olungereza. Mazima. Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yahayoruga. Yakutero. Very good for. Sho headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabenoko. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki. Abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte barabiremu kandi nubababina n'ubuhabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe. Ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki. Ndyaye gasiraki. Ndya kuna kuferizoba abandebere baryagamba ki. Reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga. Akashanshare chekamuza ibisinsi none kakwishubwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti Aquí mondongo, Nicola y Rosalina, Akumi mondongo, aquí mondongo, Nicola y Rosalina, Akumi mondongo.
Weke wewe. Nojenera kahe. Nojenera koritino kwa kakari katwikirijane. Ebyo nagwa kabibagambe bashesha. Una banje bari kundeba.